Au leo tonu mai sunga la novi. Ya, mai le vai nga le PSL, po le business system fa tala vatu la novi le vai ngol tai au ma lor se fu manuia. Ia, tai manuia tolong tau ia fa pe foi lo so tau le ni vai ngol tai au. Ia, ai mese au fa talo fa la company pa anga le tato 685 radio, ia, ma pa anga le tato faloloa po tato company, io na la e tol. Ia, moni atu fa malo le la usu, fa malo le tau atai, fa malo le finau ia, le o tato ia il fa ingo le neva yaso. Ia, tu mau pele anga le ima le lo fo le tua. Ngalo, ri. Ngalo fo. Sa o sol. Ese le level la sa vai li tolo me le ila lo. Level 3 ia. Ese le level le vai le uso le ka wa. Level 4. Ma le green nga malo. Milo green. I like your green. O te mawa fo ina. Tate sama yaso fa le uma. Ai sa. Ia, ai se au mai lunga le peo le langu le e tu mati lai fo tato company. Ia, o le lanu mea mata. Lanu mea mata. Lanu green. Le fatau ina le sio mianga. Sio manga. Sio manga. O le upuri, o sio manga po sio mianga. Sa sio manga, ia i tutono matu tu Samoa lai fatau ina. Ia. Sio manga o le lau ele ma me Ia. manu e fa me ta amilo e te oi. Ia. Le sio mianga. Ia. O tangata o lau fa potopotonga. Okay. Po le lua le na onga mai ai ma. I lunga mai wai ia o kai eri pasisa mo. Ngol English. Fa marulu ko ai yo e. Ai sa wa. Ya ma ko la me wa wa le singan sa mo. Ya ma tu wa tai ra pe Luis ele. Pa maria tu le ono suiva tu sanga as you say ala pepe yo ane tinonga. Maria lo ono suiva tu sanga e pe fai longa ma fa na tu le so. E a mai le tamu enga ni va ya so ia faafetai matango fiele mai tau ia i le tatou atinu o fe faatau e ui le ai o se ia faafitauli le tatou ia i le emergency le utu se le ni po leo ni pei ia ai le tala tu sa ia sa ia a o le lofi atu le atinu e faatau le i le fe faatau inga o le mea o ngā o mea o ngā le whanau. Ele o tu u ititia i pea le tiutele ia, o le ali se leni o lau tatou vai. O lau o whao ngā te tau o le ali se leni e ui le uti uti. Ia, lai wha mua ia le me taun wha mua pe o alum whanau i mea onga. Ia, wa le loma ia suenga. O lata suenga. Lata suenga. Ia, o TVs. Ia. Ke roa le TV ia o ko TSL. Number one, so. O le TV ia ngau. Number one TV show. Wā manga ia o TV. Lima se lau mo tupua, le special ai. 5 ia ai pe o le mea lena o le mea lena o whatu ai me ili tātou White Sunday Ia. o lea e lolofi atu le telu tāngata neva yasu uma le tolu lua Ia. uma le fast food inisi Tolu. uma le fast food tolu Sole. toi tasi le tātou iwa su walu inisi ia o le tātou fitu lima o le ai o le tātou wono se fulu o le ai se tātou wono su Oh, sorry. o ina le tātou titilo mātou mai tau. Ia, ua ngā iluma le tātou atinu. Ua o lātou iloa le au ngā o le titilo i specs. O le au ngā o le titilo i le anganga tāu se o loa ma vai ma pena. Ia, e o le tolu sulua i nisi lean mātou whatau ina tolong taua manua. O le matua manino, 4K O le matua manaia. Mata Nino lau sila po fele tu manu te maua Ia e whikanga la ia i ngā o le ongo se fulu Ia, i le ngisi kele le alu. ala ia na Le alu. Ia e kara mo le ongo se fulu le Kwa kelea. Tau tatu mai le ono sfulu I le fitulima. I fitulima ma le iwa su valu. Iwa sfulu valu o te iloa, iwa su valu i nisi o te iloa le tolu mita lua e ale te leo le TV, le umi o le TV. Wai, e ei fale o isi moka o isi ainga o le makua ke le o le TV. Oi, tolo, o le mea ngā le wei kākol keni. Awa pe ke le sitting room. Ke la kula e wai mapena o ia mātou siu tolu.
ba ko so mai ke lo ko ya nga ya ma o TV Ia. ba ko ya mai wala ki ke TV ma ya kam mai ngir kam ke lenga if ka wile le ya mar ke le o sitting room wa ma ka mai me ke le sitting room pele Ia Malaysia me o le ngar kam ke le fiu e kuri le wingan ma kamo. Ole ai O le fiu e kuri a. Ai soi mia. Sepe ai maka vole ki vi ke le. E ke sa fai vole maka. Se e ke va ronga ke fiu maka manga ia ke le o le TV. na la le le yo le mauta mai sala inga ke le sitting room ke vai ma ko au le le ya ke le o TV O le si da vai ngai mene o fo o TV o ulo e au ia. O ia fa punga vo le langa ula ko ke fa ka o le si so ia o ko. A o fa longo el kala le si unga li ila iki nga o ko e fa la fa ka. Fa longo el kala le fa mai. Ai. Fa ka o ki vi fa mai. Fa mai. Fa ka o ki vi la po anga e ave ko o le sitting room. Ala fa mai kala fingi. Ola ia le ki vi. Mai le ai fa kaur ki vi la po ale ave ko sitting room. Ai ave ki vi nga ko ruanga ngai o sitting room. Ave po ko lo ma ko mar ko inga maka maka ila aka. Ave mai kana la kama. E wa aka ko maka lo ko lo. Ai kana ya ka ko poi. Ya wa ka ya ro ma ko inga. Aka ko poi ai ma ka mo kilingi wa ka sei mai ka lua ho. Ta ko ta pa da. Ole tonton fa mau nia le saunanga le tolong tawa no wa yo le termine ya o termine tato masani te talo termine tal foto fa yo mai mo mo TV o no mai la ia pisa i mo TV sa o manel tal fo le o mo le o mo le news le what ya o tato va in le tato tu ya e te tawona e se lo TV tono le pot mo o lua ya o le o ye swing o le ranga lo ye ya ma vai ese mea matua vai ese mea fana e ma mea la ya wala nga ka inga la maka umala le ka i sitting room le maka maki e le o ka umale le sa o ke manga kuan lo makuan mako ngai la ki vi vai kai mia e le ngalo ka le ka ua le ngolo mako fai langi fo lang e o ma ka kon mako e maka ia nga orora ia lo ka maka ki vi lo mako ke le au ke mo ki vi paku hoi le anu pe ko le se le mo po maka ngo fora lo mako e ngo fa au ka fala lo mako hoi piko me ai lu maka piko ko ka e vai ke mi foi nga ai alu ke maka se ka ia ke alu mau popo ave o popo ke o fale pe ia ku so la fale ia gara ko le maka alu wala ko manga ia va ai ko lo makua la kisi le kama mar kengo le ko kango lo le san fa lo va ai ko la kisi mai wala au kameki au kira fa lo ko fa ke lo kameki fa o ke kiro ko kameki fa ala fa ko lo makua la ala nga sa on nga ala sa TV lo ko mar ko o le sisu inga ho le pe o TV mata to tele pe o so ya to tele TV allora ka lo ngo le va per mo sa mo ta ai vai ko inga o ke le ai o ngale o si dei chiti suilo wala lo ka suilo pe ale fi maka uma ya ko fi maka pola le unga on mera le o le skolu le se tato to luo mo terminate tonu po ya ma le luo le tolu ya sto nu le se tato vi stock ya o le vi stock le la sa o le upgrade tu lungo tato TV ya ma wa tato sai so te lo release me i se te me le sole tato White Sunday ma tato October special ya na fa luina ya tato TV o lo o mau te tonu terminate ya pe ono ya le tato lima se fulu inisi lima se fulu lima onus fulu lima valus fulu lima ya iva su valu inis ya e titilo ye o lau paketi o lau investment fo dina pe on tato tal noa ya o le 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 tele ya o le manino le na lau sila ya ma o le mata ngo fifo na o mota ya e titilo lavo ya ile mea mata ngo fi torun tawo le simato mea mata o tia le o mata o mawaina o le tato TV ta grade 1 energy efficiency tu sala ele ngata ina bright wa te lo si tangata alan tau le fa tau TV fa mai
o le smart TV na o sawe ai power. Ia, a le suinga le na, ia malisa apoponga le na, lau ia tātou TV la po nei. Ia, i grade 1 le tātou energy efficient, lau na winga, ia e matua e sintama i eletisia e whaaluina. Poe mata i le aso a toa le atu Filipino, ia e na o le pena o le tolu tā la lau pawa e aru. O le mata ngofie le na. Kelenga o loa lewe ngei, saves energy. Save energy. Ia. O le peilauna tātou i le vaenga nā, i le tātou wai Sunday o lo tāpena ina, alu atu ilunga se taime le aso i lunga o tātou Facebook page. Lima se fulu pasene o to isea i tātou toys. Ia, o tātou tusi vai tau, a mata atu le lima tā la, ia lātou tau a whatauina, pa ue le taime atole nei. Ia, tusi vai tau novel, NCEA, o study guide, o so se mata upu, so se vasenga, ia o le a whaaluina i lunga o tātou White Sunday Special. Ia, mantua toi fo ila ia ma whamanatuina o as whanau peo na tātou iai le amatanga o tātou Purkalami. Ia, o an mea lofa, o an ia o whamanuianga, ia maua tātou kāt mo as whanau, ia o kāt mo whapoiponga, vaenga o mana, al matango fie. E te su atu e te fesili, o le asfana o le lima, tausanga po le whātausanga, e iai a tātou kātua pitua mo le whātausanga. Nga i leonu se fulu tausanga, fitu se fulu. Te luatu ana i lo o tātou general kātua ia e tautusi o le whamunianga o leonu sulu. Tautusi leu whamatalanga. Whamatalanga. E te luatu wa iei le whamatalanga i tonu, alaua umona decorate ia tātou kātuna. Ia e whaapitua lava mo tausanga, po lani matua lau iei. Leisi mea tā ua i lunga tātou whasalaunga hoi ne vaenga tai au ua tele o na ngalo atu le le tātou tunu umar au whai business o tātou stamps. O lisi au nanga le nā le tātou company mātou te whaatauina stamp e mātou te tuk whaatasia fo i stamps. Pataita inga ia o tātou stamps ia māsani peo na iaia tātou received, paid, ia o le cancel, general stamps ia. Ia e mātou te whaatauina o tono na tātou whaleo loa. O stamps mo delivery, ia e wa iai aso e mawhai ona e fisu ia le aso i lunga lava, e fika i lunga o lau kālena maenga umana. E mātou te whaatauina ia tātou stamps nei. Ai a whaapea o lau matanga luenga, o lau pisinisi, o lau whaapotopotonga e fia whaise stamps. Whaapea o le talo mua, talo mua organisation. Whaatatainga. Ai leise stamp, mantua leise stamp o vaengana. E mawhai ona o mātou tu whaatasia. Mātou a maia pe te mana o le stamp whaatawha, poto, po le alava. Ia e mwhai anō mātou tu o ai lunga le ingoa o lau organisation, o lau whaarapotopotonga, o lau pisinisi fōi. Ia male tu ai ngā stamps pe whapeo le received, approve o vaenga muna. Ia alai adu atu lau stamp ua iai lunga lau, ingo 685. E mwhai ona atu lau receipt, ia o lau iai lunga le stamp 685 radio, ia approve atu. Mātou te tu whatasia ia stamps nei. Mo le malu se tātou tunu. Tātou o toi mantua le vaenga lea tāua tele peo na e peia na o mātou sa whaia lea vaenga. Ia se evang nai se isi pisinisi. Ia a le tele ana o le ali tu ainga stamp, common seal, stamps received, sales, vaenga umana. Ia e mātou te whatauina, e mātou te tu whatasia fōi. Mo le mamalu se tātou tunu. O lea ngā. Nei e vai I titi le tāua o vaenga nei. Ia ale keeping o record o lau pisinisi e te iloa ai le anga I luma. E tāua te le ai le vaenga le stamps. Ia e mawhai ona e whailau record whaaputu iau pepa vaenga nai whaongai na ia tātou arts file, Manila files. A le tāua o le iai o lau record. O le sua tu leisi taimi. O lau whaapea mai lunga le whailoilo umana pei. Pe na cancel foi. Ia mātou te whatauina stamps. O refill inks mo stamps. Ia o stamp pads. Mainga umana. Ia mo au nanga ese. Ia o le siwa yung tauna. Tolong.
wangalo atu ia tele o tatu atunu. Tonu o le sto tele lo wanga ia tunu mau. Tam fai mela tu stamps. Ia al tu fa manatu le na. O le sia au nanga le na lau company em fai no mato atene no. Ia o tu solicit. Mato te fa wina tu si receipt o tu si delivery book, tu si sign ia o invoice book. Ai nga uma ia quotations. Ia invoice mato te whatawina ia wa uma ona tapinaina tusi ready made ia ai fina ngalo fo yo lau business fo le la fatu ai mana e fesa business fa lo lunga lo noa loco numero telefoni email e mato tu fatasia mato te printinga ia mato te paintinga oi po le ale mafia po le tele la le coding vai nga mana ia te fa facili ono mato fa ina la ia mo le malu se tatu tunu mana ia nei vaenga ia le ua whasoa ila lo vi mo le no fosile fia lo tatu tunu nei taia ia o isi au nanga ia le pia se au le isi le fia tele le tele a le ua whapula atili atu walanga o masangia ka ko sa ilia o me masangia ai ia ngai me lai ki foi le manga o mia kai peita o vaenga ia Kusiri o le stamp vaenga ia o la mana o mia la vai business company awa ia isi au nanga business o le wa watu atu siri siti ma sani ve fa ta o tisi au nanga le ise loco le ise mea painga se justifications o vaenga le ma wala le mele sa mo le si fa finga le ma finga le nga ya ila ma tau tene na marketing e ku sa war ku siri sikiale e general yo mera ku e se ala ku siri sikiale office au fai fa mala ya ku siri fa peale o compagnie mai si vai ala wanga ai ai o office ale ai o mai fonga ko mo muli fo mo fai o ki ka e me ale office ko mo nga fai ku siri sikiale ku siri sikiale de mia nga lo wa ke vai ko le lungo de Facebook fa se silanga tu atu lunga le no mai tai le o toi fai nga renga ya ma to wa ana fa sa lawe ele fa pe fa sa lawe business sim compagnie se tau fa le ana fa sa lawe ya clients al business ya wange iko e ui el tanga tale ona o le wa ai ma fu foi la wa ele fa pe fa ma vai no fa sa lawe business o fa ma vai de ko ya e ma fu vai fa sa lawe business o mo wala vai nga ye pe nga o o mo me nga e ko fe nga ring ala ko le kia ala msa o ko mala kusiri siki o mo wa ila ia le vai foi e trafo is kamanga fe nga ring ya su ya tan ia ve kaminga la fa de official fa ko a makale official accountant no kamalo i sale ufi ia e kuri ya kupili ya tang ni yasu ave mai compagnie sa ka sa kamanga ko le kia ku sa kamanga mo ko mangai ia o me okupu Wai lo ngera lang kamanga, wale ko fenga renga. Ia. Walu le masinga le ko fenga renga. Vilie lo le tan. Tole, sau. Alu ako lo kamaro. Wale ngofo ngolong fo. Ala ngofo sana mo. Ia. Ngofo e ka fo I lalo le fo le. Au ka fo le ngofo au tan. Ngo wa ke o kangi. Kangi ya fa ku tan. Wai ngoi nga ai ngal kamaro lunga ya tan. Io mo mo. Kau sa o. Io mo mo. Ora mi dara ka. Ma fu ma io la ko inga me lo ku siri siki. Ko fu la kamera ku siri siki. Ko fu la kamera ku ya va pela ma era unga ngania. Sau ari ngo le local company e va ko voi like dai lo o le siki nga company nga sau o lo mana tua fo i nga wa pe o le ua sawa au wala fa ki ko losi ngai vai kai o ma fai no create man sia me wa fai go vi ka ma nga fo i fa ki ka uri ma lape kuai o faku e ana sa mo ka nga au ke manga ku le vai kai mi nga lu ni me o le o au pidi o pai pa ia Wa ke isi ro makua le ku ko le ka ro ku mara ku sirisi no sa we va tutto pino il paipa ai tongia mai nei lu se laura tipi nei ave si ro makua kinga ga se kupea ave kau fa balea ma ngai le we ke minge ia wa makua fa maro sia o le li siki
Ai ia maka i ku fo ku silisiki po ai ang wala ngai fai fanga la ku silisiki Sawa. fai lau ko fa valia ai leo se ku silisiki am kangaruenga Sa ole le. ama kupe vo ia ia am kangaruenga ingi kupe o ia ku ola ia im kangaruenga Ai ma matalo ia ia lu mo no le mo kai kai pe foi lau PSL ai longa ingi PSL le ka mi le ku ia o maingi Ai sawa. e o mai e ko fa ka inga foi le ia we so ta tu tu Sa ole le ga tawe lo stamp le wa le vo to ata to le vo ko lo ngi le fin create le au nangal business system le stamp. leva leva ia ole tau na ole si matango fio le ia yo o tatu ta noi fo tu si licit ma tu si invoice mai ngana ole ali tu ai nga business po le mo vau po le kilini le a floor ale a to me finga lunga ia te o ma fo na le o e toi tapuni la business ai a to o mo vai ngani ia o la tu si pe te lo tu lo tu si licit la ititi ya pocket size ala te ti lo mai a fa mo mo la tupe o la seleni mo seleni fa alu vai nga umana ia ia nga e le nga el record keeping ia ai e pusta i fo i lau morale tu lei lau business Sawa. ia ta wol na o tatu fasalaunga fa penei fasalaunga masani ma lau tele tatu company ia ilana au nanga masani pe ona ia ile malu si anga ia tau mea onga alu ma fanau le o tatu ia ile tapena tu mo suenga mana tua fa atua le ia mea whengaluenga o mea onga alau o sewal ai le ita pena tu suenga e o se mea le hanga le o te tonu o suenga man tua i tu la fono a bea saulita me titi malana twink saulita me titi malana peni malana vase e le o se mea matango fie le umana tu o lo walo i o fale a onga tango atu e le atua e ia tatu pencil cases ia o tatu book carrier mea ato o mana instead o le ave o lana ato a onga le taimi o suenga ala ia le book carrier lea na ona sue lava le ato o mai i tonu ia mea whengaluenga tai pea o ta ita te alu e whale pato anga vaenga pena ata o le mea tatu ngalu e ia le ato ngalo le ili ngalo ia o le nga a fore asu o le mau sa le leia ya sa wa tapena ngai tapena nei fa na wa onga ma suenga le ko ma fo le ka ko ya o ke topa e al ke le fa na u e fa suenga ya november o ke topa ma lo ka mai ki suenga lo o le va ga le sai ya a wala ta to ta la tai fo yo le mo se pe le va fo ele vai aso lo tamiti fo Ola ia langa o i tua. Tato rolling. So le mo le pe o la bela le mo se pe ke fo i sa le. Ola pro la ka ko. Mete si pache. Ola ka ko mete si pache na no puva. No. Ina na tu atu pe au ta fa ma tua. Ina te wo tu ti fa so ma tua fa mo mo le meta ona fa mo mo. Alo ma fa na. Pe uti le se le ni pe ti le ale tu pe ia te ai a lava ta pe lo walo mo wana suenga ya ole tau ole na tu ia lau TV em fai ona foto fa tau system le sistemi po lau back pay ya a temi nei fa mo me au ngal fa nau ya o ta penanga mo le lotu tamaiti e mo ta pena to i lumo i lotu tamaiti anga e to suenga fa fia tu lana metal fa fia tu lana new notebook ya ona ta pena la i mo suenga ya awase lumo na yo nita ya sa mo ya so iluma malo fa tai alo la vi se va ngara o se si va ngo misi mai ya o ni ta o tatu fa tano nga mai ps ya fa mon bul ya aftai ton tau ta tonu ya o la telenga na tatu fa la lo ne va ngo tai au ya e te maua uma ya tatu update o nei ya ile mai ai o tatu por kalami tatu 685 o la lo to ilunga le tatu white sunday o le tatu to special ia mali fa ala wilo le na ia tatou tusi fai tau study kai ia mo mea o ngalo ma fa na ia e le ngatelia o le tatou restock o le tatou new arrivals o lo fa peona to i tau nu to no tatou fa lo ia al ne vai ngale taiao mo le nga ngal fa tai ia i pa anga uma lava le tatou company ia o wo fo i mai o le tatou alat ia mo le fa no ino lo tu tem na fo sasi le au ona nei
Ia, malu awi